Loh, kok dia mainan nama ini sih? I see you there katanya. Biasanya banteng sih ini guys ini. Anjir ada Pokemon cok, gak beli repel ya? Aduh diklet lagi. Anjir, duluan dia guys. Ganti gak sih Pokemonnya? Ganti guys Pokemonnya. Tapi ntar gue mati ya. Mati gak sih? Stop dulu deh. Ada sesuatu guys. Escape rope boleh. Kiri dulu ya jalur setan guys. Waduh, emang harus pakai bantai guys. Anjir. Biar makan serangga gua nih. Anjir, magnitude bro. Tidak sakit bro. You're gonna die bro. Wifi berubah mulu nih. Refresh. Enggak deh. Kompetitif banget. Jangan. Kalau malam jadi Umbreon guys. Wih, apa jadi Flareon ya? Kemana nih Nyet? Ribut kah guys? Ini kayak jalan yang bener deh, tapi gue mau balik dulu ya. Apa sih ada Diglett di sini dah? Mati gue nih kalau ketemu dia guys. Alah, di confuse Ray. Di wing attack aja sakit deh. Mukul diri sendiri lagi.
Mungkin ngebite. Kir masih hidup lagi. Ya, manggil temennya. Gedein dikit guys. Wih, sakit guys. Ini dapet XP lah. Guys, manggil rep. Ntar guys, sini dulu ya. Anjir, gak bisa masuk. Gue mau kabur deh rasanya. Dulu bang. Ini jalan kemana ya guys? Bang, ayo bang, ribet lu bang. Diglad bro. Kalau ada goli sopot, gue bawa goli sopot deh. Bulldoze lagi. Dah menang gitu doang. Buntu cok. Start lane aja guys. Kenapa jubat mulu dia? Gue mau kabur dah.